Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Mamakunata paginishka. Mamakuna pagichik ninasaka. Shuk mamata masnata paginishkata rikuchinga pahka. Mana pahtanchu. Mamakanaka shuk sinchi trabajumi. Ari allikunata apamuk. Shinapish sinchi. Mamakunaka tukuikunapaq ñawpami hatarinkuna. Manataq tukurik rurikunatami charinkuna. Kutin mana paktata alli nishkakunachu. Mashna tiempota huyayta. Fuerzawanpish tukuyta rurashkamantaka. Achka kutin tukuyta rurashkamantapish. Kushkamantapish shukpagi nishkallatami paktay tukunkuna. Diosulupagi ninatami munani. Huyaywan sacrificiowanpish sinchitapish tukuyta rurashkamanta. Chasnakaqpipish ashtawan maybalik pagi nishkaka mana rimashkata uyanalla kashkatami krini. Ashtawanpish kanpak wawata Dios imashina paypa huyayta chinallataj paypi kashkata intendikpi chayta rikushpa rimashkatami krini. Imashina mamakuna kashkamanta. Kay pagi nishkaka chayamunmi kanpak wawa imashina huyaypi huyay hawa shuk allita yuyayta charikpi San Mateo 22:37 ta rizashpa. Kantamantak Diosta kanpak tukuy shunguwan, tukuy almawan, tukuy yuyaywan kuyangi. Kanpak wawaka yachanmi imashina yallika Tayta Dios mandashkashina kashkata rurashpa kawsanata mashkanata. Chaytaka punllanta kampi rikushkamanta. Kanpak wawaka ishki kutin mana yuyarinchu krishpa ñawpakman katichun Dios mandakpika. Chayka kanpak wawataka uchilla kaqpiraq alli yachachinki. Chasna yachachikpika yuyagyashpapish manataq kungaringachu. Proverbios 22:6. Kikinpak wawaka Proverbios 3:11-12 pi mana rurashkatami yachan. Chayka phiñarinapaq randika huyaywan disciplinashkamanta. Ninmi ñuka wawalla mandak Dios imamanta llakichikpika ama mana alli ninkichu. Imata harkaqpika ama phiñarinkichu. Yayaka paypak churitaka huyashpamari mana allitaka harkan. Chasnallatakmi mandak Diospish pay huyashka wawakunatamari mana allitaka harkashpa llakichin. Kanpak wawaka kikinpak kawsaypimi punllanta Diosta imashina riqsinataka yachan. Chayka Deuteronomio 6:6-7 pi nikushkata kawsakuqpi. Kunan ñuka imalla nishkataka tukuyta kankunapak yuyaypi alli wakichinkichik. Kanpak wawakunapak wawakunamanpish punllanta yachachinki. Paykunamanka mayñanta purikushpapish wasipi kashpapish durmik siririkushpapish hatarikushpapish yachachiranki. Kuyashka mamita yankanchishka kashkatami yuyitukunki. Shinapish yachanami kanki mamashina tukuy imata rurashkaka tukuripika kikinpak wawamanmi Diospi kashkata yachachikunki. Dios rimashkata uyarashpa katishpa shinallatak pay ima nishkata kasushpallami shuk punllaka ashtawan hatun pagi nishkata paktashun. San Mateo 25:23 pi rimashka shimikunata uyashpa allimi rurashkanki kanka alli sirvik alli kasukmi kanki. Kayshina pagi nishkatami ñukapakpish kanpakpish munani. Shunkumanta shuk mama ashtawan allita ruraytukushkataka ruraq kutin puchushkapakka Diospi shunkumanta krishpa kawsaq. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.